Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza. Iyi ni impamo 250 ngwaye ikaze muri uyu mwanya. Ni umwanya mushyashya cyangwa se ni gahunda nshyashya twashyizeho yo kugira ngo dukomeze tubane namwe. Ni gahunda ya updates cyangwa se updates mu makuru agiye atandukanye, yaba amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, amakuru ya siporo, amakuru y'imyidagaduro n'ibindi byinshi. Uko tuzagenda turushaho kubibategurira imbere, niko muzagenda murushaho kubibona kandi twizere ko bizabanyura kandi bikabaryohera. Rero nguhaye ikaze muri uyu mwanya. Updates tugiye gutangirana nazo ntago ari nyinshi cyane, ariko tuguhaye ikaze kugira ngo tuzigendanemo. Iyi update reka tuyitangirire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi w'ejo tariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere 2025 nibwo habaye irahira ry'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we nta wundi ni Donald Trump. Donald Trump, iyi ni manda yiwe ya kabiri agiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'iyo yari yayoboye mu myaka ishize nka za 2020 kumanuka hasi 2017 ndakeka yego. Donald Trump rero akaba yaratsinze Kamala Harris, bari bahanganye uturuka mu ishyaka ry'abademokrate. Donald Trump akaba ari uwo mu ba Republican, akaba ari we wamutsinze mu matora aheruka mu kwezi kwa 11. Amaze kujya ku butegetsi rero, Donald Trump hari icyo bita ngo ni executive order cyangwa se ni nk'itegeko cyangwa se iteka umukuru w'igihugu aba yemerewe gushyiraho cyangwa se kuvuguruza, akagira iryo yavugurura ryari risanzweho. Donald Trump rero akimara kujya ku butegetsi, hari amategeko amwe namwe hise ashyiraho, ayandi yari asanzweho ku ngoma ya Biden akayahindura. Muri aya mategeko, iryo nakwita ko riri latest rya vuba cyane ni irijyanye na TikTok. TikTok ni urubuga nkoranyambaga rw'Abashinwa. Leta ya Biden ikaba yari yemeje ko urwo rubuga ruhagarikwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bikaba byari byamaze gushyirwa mu bikorwa, aho tariki 19 z'uku kwezi kwa mbere TikTok yari yahagaritswe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Trump akaba yari yatangaje ko, abinyujije ku rubuga rwe rwa X, yari yatangaje ko namara kujya ku buyobozi cyangwa se ku butegetsi, namara kurahira, iri tegeko azarivuguruza kugira ngo babanze bicare bige neza, barebe ingingo zishobora kuba zirimo zibangamira umutekano w'igihugu ni izihe, ese nta bundi buryo byakorwamo kugira ngo TikTok ikomeze gukora ariko bitabangamiye umutekano, ariko kandi bifitiye n'inyungu igihugu. We muri gahunda ze akaba arimo avuga ko TikTok igomba kugurishwa Abanyamerika, ni ukuvuga ngo 50% bigasigara ari y'Abashinwa, then 50% none ikindi gice kikagurwa n'Abanyamerika kugira ngo bigirire undi mumaro Abanyamerika. Iryo ni irya mbere. Irya kabiri, Trump amaze kujya ku butegetsi yahaye imbabazi abantu bagera mu 1500 bari bafunzwe bazira kuba barateje akaduruvayo cyangwa se imyigaragambyo muri Capitol mu mwaka wa 2021. Ababyibuka neza, habayemo imyigaragambyo muri iyo nyubako ikoreramo inteko ishinga amategeko ya Amerika. Abantu batandukanye bakaza gutezamo akavuyo, barahitwika, bangiza ibintu bitandukanye. Rero icyo gihe abantu baje gufungwa bazanye kuba bateje akaduruvayo, ariko abenshi akaba bari abo mu ishyaka ry'aba Republican cyangwa se aba Republican, ari naho Trump nyine akomoka. Rero akigera ku butegetsi ejo nimugoroba akimara kurahira, Trump yasaha abantu 1500 imbabazi bakomoka cyane muri iryo shyaka ry'aba Republican, bari bagiye mu myigaragambyo nyine yo kwamagana ubutegetsi bwari bwagiyeho. Byinshi babushinjaga, harimo wenda no kuvuga ko bari bibye Trump n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Uyu munsi rero Trump akaba yabahaye imbabazi. Irindi teka yashyizeho ni iryo gukura Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye wita ku buzima cyangwa se World Health Organization. Iryo tegeko naryo yarisinye. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo inkunga zose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaga
WHO ubu ngubu zishobora kuba zigiye guhagarara cyangwa se kugabanuka kubera ko umukuru w'igihugu cyangwa se perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yamaze gusinya itegeko rivana Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uwo muryango. Ni ukuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza uyu munsi ntikiri umunyamuryango wa World Health Organization. Irindi teka ni iry'uko yasinye yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone zigomba kuva mu masezerano ya Paris yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe cyangwa se ihindagurika ry'ikirere, icyo bita climate change. Ibyo nabyo Trump akaba yamaze kubishyiraho umukono, akaba yamaze gushyira iryo teka rikura Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ayo masezerano. Ibyo byose Trump arimo arabikorera ko ashaka icyo yise ngo ni America First, inyungu za Amerika zibanze zitabweho mbere y'uko baspendinga ahandi ibindi, babanze bite ku nyungu za Amerika, z'abanyamerika, kuruta uko bajya muri foreign policy cyangwa se mu mibanire n'ibindi bihugu cyangwa se n'indi miryango mpuzamahanga. Irindi tegeko yasinye ni iry'uko agiye kohereza ingabo mu majyepfo ya Amerika, ubwo ni ukuvuga ngo muri Mexique, ku mupaka ubahuza na Mexique, akahohereza ingabo mu buryo bwo kugira ngo bakumire abimukira binjira cyane muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ejo mu bakurikiye speech yiwe akaba yaranatangaje yuko bagomba gusubiza iwabo abantu bose binjiye muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Ibyo nabyo akaba yamaze kubyemeza no kubishyiraho umukono. Ni ukuvuga ngo rero ni ugutegereza tukareba ese biragenda bite abimukira bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko, cyane cyane abanyuze muri iriya nzira ya Mexique, kubera ko niho akenshi hakoreshwa kugira ngo babone aho bapfumurira binjira. Abo ngabo biraza kugenda bite? Baracyurwa basubizwa iwabo? Biri bugende gute? Kuko umuyobozi we yamaze gutangaza ko byanze bikunze bagomba kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko bahari mu buryo butemewe n'amategeko. Nibyo naba mbabwiye cyane cyane ku byirahira ya Trump. Ubwo ibindi turakomeza kubikurikirana turebe uko bizagenda bishyirwa mu bikorwa. Mu yandi makuru, Putin ni perezida w'Uburusiya, akaba yatangaje cyangwa se yanditse ashimira mugenzi we wa Amerika, amushimira kubwo kongera kuyobora kino gihugu. Akaba yahise atangaza yuko yiteguye kuzaganira na Trump ku bijyanye n'intambara Uburusiya buhanganyemo n'igihugu cya Ukraine. Iyi ntambara yatangiye 2014 ariko iza gukaza umurego mu myaka ya za 2020-2021. Mu by'ukuri Putin yaje kuvuga ko yiteguye kuganira na Trump kuri icyo kibazo cy'intambara, ariko mu buryo butazagira uruhande na rumwe rubangamirwa. Ni ukuvuga ngo rero birashoboka cyane ko Putin ashobora kuvuga ati reka habeho agahenge, reka turangize ikibazo cy'intambara, ntawabimenya. Cyane cyane ko Trump we muri gahunda ziwe nuko yifuza ko Amerika itakongera kugira ibibazo by'abandi by'ibindi bihugu yivangamo cyane nk'ibi bibazo by'intambara. Ubona ko ari cyo kintu abantu benshi bagiye bashinja Biden ko yagiye yivanga cyane mu bibazo by'ibindi bihugu, bitezamo intambara. Ureba intambara za Israel n'umutwe wa Hamas, uburyo Gaza yasenywe n'ahandi. Ibyo ngibyo Trump akaba mu by'ukuri asa n'atabishyigikira cyane ko Amerika yivanga mu bibazo by'ibindi bihugu. Mu yandi makuru, mu gihugu cya Tanzania, Suluhu Hassan, perezida w'icyo gihugu, witegura kongera kwiyamamaza kuyobora icyo gihugu, uheruka ndetse no gutoranywa ko ari we uzahagararira ishyaka rye rya CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi. Akaba yamaze gutoranya Bwana Emmanuel Nchimbi nk'uwo bazajyana muri urwo rugendo rwo kwiyamamaza mu matora ateganyijwe mu 2020 muri uyu mwaka 2025 mu kwezi kwa 10
k'uyu mwaka. Uyu Nchimbi Emmanuel akaba ariwe Suluhu yagiriye icyizere nk'uwo bazaba bari kumwe mu kwiyamamaza. Bivuga ngo Suluhu naramuka atowe, Emmanuel nawe azahita aba visi perezida w'icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Ubumwe bwa Tanzania. Aya matora rero uko nari nabibabwiye akazaba mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Suluhu akaba yaragiye ku butegetsi asimbuye nyakwigendera John Pombe Magufuli nyuma yo kwitaba Imana, nk'uko itegeko nshinga nyine ryabo riteganya. Uwari visi perezida ni ugomba guhita afata ubutegetsi. Suluhu yaje rero gukomeza ayobora Tanzania kugeza n'uyu munsi niwe uyoboye. Rero yongeye kugirirwa icyizere kugira ngo ayobore cyangwa se yiyamamaze ahagararira ishyaka ryiwe, hanyuma bazarebe ko batsinda aya matora bagakomeza n'ubundi na gahunda yabo yo guteza imbere igihugu cya Tanzania. Aya makuru reka nyasoreze ku nkuru mumaze iminsi wenda mubona icaracara ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru y'abakobwa ba hano i Kigali bafashe amashusho y'urukozasoni mu by'ukuri bakayashyira ku mbuga nkoranyambaga. Abo bakobwa rero ku munsi w'ejo nibwo inkuru yagiye hanze yuko batawe muri yombi, barafatwa, barafungwa. Akaba ari abakobwa 6 ndetse n'abahungu 3. Ubwo ni abantu bose hamwe bagera ku bantu 9. Ubu ngubu bakaba bari mu maboko ya RIB, barimo gukurikiranwa bakorwaho iperereza cyangwa se ubugenzacyaha burimo bukora akazi kugira ngo barebe ese ni ibiki, byagenze gute, byakozwe n'abandi, harimo abahe, byari bigamije iki. Ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubugenzacyaha ubwo bari mu kazi kabo. Ariko abakobwa ngubu bakaba bari mu maboko ya RIB mu gihe nyine igiperereza rigikorwa kugira ngo dosiye zabo zitunganywe neza, zishyikirizwe ubushinjacyaha, bajye mu nkiko baburane, nibatsinda bababere, nibatsindwa ubwo butabera buzakore akazi kabwo. Mu bindi nuko aba bakobwa bakimara gufatwa na RIB bafashwe ku itariki 17 z'uku kwezi. Ubwo ni muri tekereza ari kuwa 5. Bahise bajya gupimwa basanga nyine bakoresha ibiyobyabwenge cyangwa se ikiyobyabwenge cy'urumogi. Rero ibyo nabyo ubwo ni indi dosiye aho ngaho ikubiye muri izo zose. Umva ko nyine ni ibintu mu by'ukuri bibabaje, biteye agahinda ariko kandi binateye ubwoba. Bikavugwa yuko bakoraga ubucuruzi, ni ubucuruzi bakoraga bakoreye ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane rwa WhatsApp, aho bafataga no mashusho bakirikodinga n'abahungu bari kumwe, hanyuma ngo ayo mashusho bakagira abandi bayoherereza bakayagura cyangwa se bakabaha amafaranga. Igihe.com ikaba yatangaje ko ifite amakuru yuko hari n'izindi mbuga nkoranyambaga n'izindi groupe zikorera ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp n'ubundi zikora bino bikorwa byo gusakaza amashusho cyangwa se gucuruza amashusho y'urukozasoni. Mu by'ukuri ibintu biteye ubwoba, biteye agahinda. Abana muri iki gihe ubona ko bayobye, bagiye mu bintu bidakwiriye, ariko nta kundi. Ubwo ngubwo nyine inzego zibishinzwe zirakomeza kubikurikirana kugira ngo barebe ko habaho kugororwa no kugarurwa mu murongo. Kambashimire. Iyi niyo update nari nabateguriye. Ubwo ngubwo nizere ko tugiye kujya tubana muri aka kanya Kiz Updates, mu makuru agiye atandukanye, imikino, siporo, imyidagaduro n'ibindi, politike n'ibindi tugiye kuzajya tubibagezaho. Ndabashimiye cyane. Iyi ni Impamo 250 Ngendi Faustin. Ubwo ngubwo dukomeze kubana, ibiganiro byacu nakagaruka. Family Blend murazana yo kuyikurikirana mu masaha ari imbere. Imana ibarinde. Ciao.